جاكران نوچه تیوی شواش تماشوان هجا به نوچه شویل پیشبری و نکرم. دوباره سلاف پشتی 7 سالان جه کوچبری حتی نهاجی دوسیایا و گرا خلکن سریکانیه بو جهوارین وان چاره سر نبویه. ایرو لپشیا آواهی پاریزگری یا واجار حسکه کوچبرین سریکانیه کمبون و داخوازا و گرا لوار خود کرن. پاریزگار حسکه نوردین احمد در کتناف میتینگه و برسف دا برسین گل. پشتی پیمانا 29 چلیه گویک جخاله و پیمان وگراندنا کوچبران جبو جهوارن وانه حتی نهاجی کوچبرین سریکانیه نهاتنه وگراندن. کوچبرین سریکانیل پیش آواهی پاریزگاریه یا باجار حسکه جبو وگرا خواه لدار خست. بدهان کوچبر و کسایتین جواکی تول میتینگی بون دا آزارین خوین سالین دریج این کوچبری را بکن او دا خوازا چاره سریه بکن. ده میتینگی ده خلکین سریکانیه دا خوازا لزگرنا و گراندنا وان بو باجارین وان ابداوی کرنا و دوسیایه کر. بجداران پانکارتین مینا جمافی هر زاروککی المالا خوانل کامپان بجی مافی وگره دوینه پاشگوه کرن وگر دا خواز و مافکی مروویه او بسج کوچ کرن ابدار زوری را برس کرن. ام کالتی رایدی قبول نکن برای هر کس با سرکانی کار بکن در بین برجامدی سیاسی کفت هر کس دی چند سرکانی تری خلق سرکانی ناشه سرکانی دی بیشتر رگرتی یلی همون شاندن وان دارونو تید چوا شاندن روی رکتین سرکانی. پاریزگار حسکه نوردین احمد بری داناوا میتینگه او به هجمارک چالاکوان را هفدیتن کر اول دا خوازن وان گوهدار کر. نوردین احمد تکس کر گو آلیم پیوندیدار خباتیم پیدا کرن روشن گونجاو او جهول را کرن آستانگی اند دومینن دا کو وگرکب اولا پیک بی. پاریزگار سوزدا گو به همو در فتیم بردست خبات جبو وگراندنا کوچبران بو وارن وان وره کرن او تکزی لسر دوام کرنا کار دوی دوسیای دکر. جارام لفرو نشنا وان بفرا نقاشت كن ام خوازن کوچبری ما ملتی ما گو زیوری بسر بلندایی بزیوری تما شاکل جوار در نکفن راستی گلک اسباب هنا نام بیجن ولا الغام تنینا اد به الغام تنینا نراستا مجارن امنیجی هنا ترتیبات هنا تدی او مالباطی می کوچبر بوی مالی و همین نوالانا مالی و همین نحاضرن ام ناخوازن ملتی ما بزیوری شکونکی هری کونکی راستی ام تخوازن وگرن سر بلند چلو ملتی ما عفرینه حاضرتی جرهات نکرن ولو وگریان ولو دیسا كيف خوشي وحتى نهاجي هناك معاناة كن ليه ام تخوازن ديسا بهور بكن دقة ودقة دبالا مدى وارمانجا مي سركيجي قو ملتي ما خوش انا ملتي ما تشادر هذا ودناف عرضا خود دناف شادر هذا بي ليه ام ناخوازن ديسا جيكي بزي فريجيكي هري شادرا ما قالك انها بالجنيرة دراسات گنده والا بنام تخوازن قدم بيدا بشغله بيجاج برويك والله بهتر درجايا كميجي ناحية أمنية قو تمام ببي وحاكميات هم شي ببيش أمن را والويدري جي أو مالي الويدري الهندري باجير أو جي فالا ببن كسن دور دجي كوچ برهنا أم وادرخن أو ناكي ويدم يفنا هرن بسر بلنداي وهرن نهی جوتمها 2019 ده انجام اپراسیون کلشگیری ارتش ترکیه و کومنویین چکدار ده سریکانی و گری سپی هاتن داگیر کرن او خلکن و جوی دمه و کوچ بربونه. کریزا آبوری کل روجاوای کردستان و سوریه بگشتی رو دایه باندورک نیینی لجیانا ولاتیان دکه شنین واجاری دربیسیه لدجی زیدبونا بوهاین پیدوین بنگهین و سوتمنیه خوابشاندانک لدار خستن. اف دمکل سرانسری روجاوای کردستان و سوریه بگشتی کریزا آبوری در دکوه پیش. بلندبونا سوتمنی بار جیانا روجانه یا ولاتیان گران کریه. خلکن روجاوای کردستانی روجانه دادکوین کولانان و داخواز چاره سریان دکن. ایرو خلکن باجار دربیسی جبو بلندبونا نرخی کلو پلان و جنراتوران خوابشاندانک لدار خستن. ولاتیان دیار کرن کو بوهابونا سوتمنی باندوری لسر جیانا ولاتیان دکه و داخواز کرن کو نرخ سوتمنی داکوه. راسي ام دركتن في ماشي وفي اعتصام جبو وضعي معيشي ملات جو بريشان بويه
بهابونا مازوت نبز بهابونا مازوت بهابونا دورا 45 ماده غذائي ايجو ملتي فقير اعتماداوي لسره جبر فيا عم دبين جرك ادارتي وحكومتي وقت بإعادة نظر في تسعيرات بك وإلا راستي ما قرار داي أم ناسك حتى وقف أسعار دانا كفن وآدنا شيء يعني براقة وقت بمؤسسات وزارة التموين ديفيجن دا كفن تحديدا أسعارها بكنش برقة عالم قال لك بريشان بوي وقال لك بهاي غرادات كره حمد تشتي حمد مواد وقتها نرخي سو 8 بهاد بقى مازوتي يعني تقاربش دور حفتين مادي بير بهاد بقى باندورا قال لك مازال لسر ملدك وملد خوارك براسي هجاريه وملتي ماشي قاشتي آستكي انما كاري انه تحمول بك ابي بوهابونه جاليه دند بوهابونه كهرباء جاليه دند يعني خدمات حمد تشتيمه براستي كتي زحمتيه جبر في كي ابدر كتنامه ام دخازين جو نرخي سو 8 دا كفي ومواد ارزان ببن ولاتیان داویا آخافتنین خدا گوتن کو چالاکین وان وی بردوام بکن حتی کو چهارسریک جوی کریزا آبوری را بدانین. ولگوری رکفتنا 29 چلیه شروان قصده بسیلی وایان جه خودناوا ارتشا سوریه ده دگرن. ده چارچوبه انتگراسیون ده شروان قصده گروپ بگروپ ده چن پرورده لشاما پایتختا سوریه دکن. ایرو لیوایا دیر که گوژه 305 شروان قصده پیکته چون شامی پرورده خوب بکن. شروان قصده بستران کردی جباجار دیرکه ی روجاوای کردستانی بر به شامی و بریکتن اف دیمنین کیلیا چوینا شروانانه امی بین سرکرانه. دیوار زندانان حیا سرکشیا حیا سرکشیا حیا سرکشیا دقت جیانه دنگ دلازینه دنگ دلازینه حیا سرکشیا حکومت و گهیز سوریه دم جبو آواکرنا مجلس گل کمیته هلبجارتنی آواکریه. ایرو کمیته بلند هلبجارتنین پارلمانتوی را گهاند که رونشتنا یکم مجلس گل جبو دم کدن هاتیه پاش خستن. کمیته بلند هلبجارتنین پارلمانتوی لسوریه به بریارک را گهاند که رونشتنا یکم مجلس گل جبو دمکدن هات پاشخستن بی کو سدمین پاشخستنه دیار بکه. بریار بو که رونشتنا یکم پارلمانتویا سوریه 6 تیرمها سال 2026 هات بالدار خستن. هجای بیر خستنه یه ده هلبجارتنین پارلمانتوی ین داویل سوریه ده در دور 12 اندامین پارلمانتوی هاتن هلبجارتن. عبدالمجید محمد خلف وکر وبری گرینندتیا چاندی لپاریزگاه حسکی هات ارکدار کرن. پاریزگاه حسکی ایرو لسر مالپرا خویا فرمیرا گهاند گو عبدالمجید محمد خلف وکر وبری گرینندتیا چاندی لپاریزگاه حسکی هاتیا ارکدار کرن. عبدالمجید محمد خلف در سال 1978 ده لباجار قامشلو هاتیا دنیه. در چوی پیمانگاه آماده کرنا ماموستیان بش زمان عربیه در سال 2013 ده بش حقوق لزانینگاه فرات قداندیه رومان نویسه و دوار رخنه یاویجهی دجی دنویسینه.
و جبو خردکرنا چاندا شانوی لحرمی شانویا بناوی جارکدن هول بده لناون دا هلال زیرین هات پیشاندان. آرمان جی شانوی اوکو ایشا جواک بینا زمان واتا گلو عدالت وجدان هیا وی که قبول بکه جارکدن هول بده وگره سریا راست. هر بویرک چیروکه هر چیروکک جی شانویکه جبو زندی کرنا چاندا شانوی لهریم شانوت آماده کرن و پیشاندان شانو راستین جواکه و زارین گو جواک دکشینه در دخ پیش شانوی ابسر ناوی جارک دن هول بده لناون دا هلالا زیرین آبا جاری حسک هات پیش کش کرن اف شانو جالی نویسکار صالح کرما عامری یه اماراتی هاتی آماده کرن در هنر شانوی محمد رسول بحثا چیروکاوی شانوی جنوچه تیوی رکر هوالاوی خاینتی کری پیر بمیری خود کجه وياد هيله دهيله لتأنيبة الضمير جو ضميري بأنبيني إلى آخره بالتالي تالي تيز زنزانة جموي إجا وهسترين يعني دهيله هستريا بجنكير شيبه شانو ولو خلاص طبعا أسئلة برن أسئلة مفتوحة الموضوع ند موضوع خيانته موضوع يجدرفي قفصة زنزانية مسرح تنبو يعني أنا هيدي مدى سبيكر بس أف نصوصي ولو أف أعمالي ولو دعم جير لازم وبراستي دعم تني يعني هروها لاستقوان ابناوی هویدار سعدون گوت کو آرمان جوان او گو ایشا جواکه بین زمان اوها گو تیواتیا گلو عدالت وجدان هیا ویه که قبول بکه جارک دن هول بده و گرس الریا راست هدفها ما جويشانوي جارك دن هول بده يعني خطك قل كزراف دفيشان ويدها وهم ايشك جواكي وهم قال لك شاغي ويفددن يعني قال لك واتتي دهن نبض ضروره انه جنك هاتي خابان دن بهفجيني خورنا رولا مش خوستي د حبسيبو هفسري خوكش تبو لانه مديد بهوالا مني حري نزر تيكلي تشيك خوف ايشا جواكك كي غوتن سرفيدا وخطك قل كزراف تي هي خالك لو زلاله هجر تبالا خو بدي واتيا ويجهندر دداوی د درهنرو لاستقوانی شانوی سپاسیا پجداران کرن و سوزا بردوام کرنا کار و خبات شانوی لهره میدان دمجارك دندا اوبراسيون برياج فينا بلند آناتوية ياكو ديل أنقرة ورا لدارخستن بينا بردوام دكن هات راكاندن قول 6 باجاران هريكيم صدكس هاتن بنشاف كرن İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya, Çanakkale, Bursa u İzmir'i polizan ve sibehi bi sergelek malanda girtin. Di serdegirtina malande Parizer, xwendekarên hukukê, endamên komeleyan û nûnerên sendîkayan, Seroka Şaxê Stenbolê ÇHD Ezgi Önalan jî di nav de bi dehan kes hatin binçavkirin. Li gorî agahiyên bidestxistî li Enqereyê 46, li Kocaeli'ye 3, li Stenbolê 16, li Edeneyê 8 kes hatin binçavkirin. û li bajarên din jî hejmara binçavkiriyan hîna nayê zanîn. Komeleya Hukuknasan ahem dem ragahand ku Parizer Ezgi Önalan serî sibehê di serdegirtina mala xwe de hat binçavkirin. Daxuyaniya ku li ser medya dijital hat weşandin, tê de hat ragahandin ku gelek kes di serdegirtinên hemwext de hatin binçavkirin. Derbarê serdegirtinan de ÇHD daxuyaniyek parve kir. Daxuyanî bi vî rengî ye. Seroka Şaxê me Stenbolê Parêzer Ezgî Önalan serê sibehê di operasyona polîsan de li mala xwe hat binçavkirin. Hevdemî vê yekê gelek muwekîl jî hatin binçavkirin. Bila dawî li operasyonên siyasî bê anîn ku ji bo baxçeyekî Gulan Êbê strî bide NATOyê tên kirin. Kesên ku hatin binçavkirin ji bo emniyeta vatanê hatin birin. Ji hêla din ve hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan jî li ser hesabê xwe yê X'ê bertek dan binçavkirinên ji ber lûtkeya NATOyê. Hevserokan wiha gotin. Em li vir bang dikin destê xwe ji ser huner, çapemenî, zanist û heqîqetê bikişînin. Pêdiviya vî welatî ne bi zextan tune ye, lê bi edalet û azadiyê heye. Emekçisi arkadaşlarımız, Konfederasyonumuz Diskin Yönetim ناوندا وزارتا نافخوی حکومت هریما کردستانی فرماندارا جنو چالاکوانا مافی جنان زلفان غریب جبور فبریا ری گزنامه و روشاک سیاسی ویلا سلیمانیه هات ارکدار کرن.
هات راکاندن گوژ ایرو و پیو جبو 6 ماهان به وکالت اف ارک زلفان غریب دورگرتیه. هجای بیرخستنه یا زلفان غریب جبلی کاری خواه نویسکاره که بهیز آباشور کردستانه یا پاریزوانا مافی جنانه و به پینوسا خواه خزمت جواکی و پرسا جنان دکه. هروها وکه چالاکوانا مافی جنان لباشور کردستانه گلک خبات کریه. ایرو سر سبه دو کسایت دیارن باشور کردستان و عشیره هرکیان بناوه خورشید هرکی و حیدر هرکی جعالی هزک مزن و اولهیا حولیره و هاتن گرتن. سری سبهه هزین اولهیین هولیره بچکین گران و دو اپراسیون کتایبت ده دو کسایتین عشیره هرکیان خورشید هرکی و حیدر هرکی گرتن. پولیس هولیره راگهاندن کود دما بوریده خورشید هرکی و حیدر هرکی بونه سدما آلوزی، ففچون و دزدریجی لسرمال و ملکن ولاتیان. هر وها بسوجداریا کشتنا پیشمرگه یک و ولاتی کی و شوتاندنا کلوپلین سربازی یین هزین پیشمرگه تین توانبار کرن. دیسا هات راگهاندن که هر دو توانبار لجه و وارن جودا جبو تکبرنا آرامیا هرمی و آستن کرنا پروژین حکومی خبات مشاندنه. دمها تیرمها سالا بوریده لسر پرزگریکا عردو زویان آلوز یک دناف برا کسایتین پای بلند ای باشور کردستانی و عشیره هرکیان خورشید هرکی و کسایت کیدن ای عشیره گورانان ای بناوه بشار گوران ده چیبو لسر وی پرزگریکه هزین اولهیه این هولی خواستن خورشید هرکی دست سر بکن. دی دمکه ده که خورشید هرکی دا خویاند بو که بلگنامه این فرمی سازی پیوندیدار لبردستین وی هنه که او خودی وان عرد و زویانه. گاوا هزین اولهی خواستن خورشید هرکی بنچاف بکن شرکی دجوار دناف برا عشیره هرکیان و هزین اولهی ده درکت عشیره هرکیان نه آماده بو که خورشید هرکی را دست بکه. اشتی وی که سروک هریما کردستانی نیچروان برزانی داخواز جه عشیره هرکیان کر که شر راوستینن و خورشید هرکی وکی میوان لجه کی بمینه حتی که پرزگریک و رچار سر کرن. جبر وی که و لسر داخوازا نیچروان برزانی خورشید هرکی حتی هفته که لعوتیلا شیراتونی لحولی ریما. هرچندی خورشید هرکی بری راگهاند بو که او کشه آمزن آل سر عرد و زویان که لگل هوزا گوران هبو به هولدانین مسعود برزانی و سروک هریما کردستانی نیچروان برزانی و سروک حکومت هریما کردستانی مسرور برزانی بداوی بویه. لیبل سری سبها ایرو خورشید هرکی هاد گرتن. لعراق جبر مترسيا داعش اوبراسيون تين لدارخستن لهرمي اوبراسيون اولهيه ين برفره جبو شوبانا داعش هات بيقانين دبفتشونين بتشتين داعش را لكركوكي لشكركي عراقي هات كشتن دزگاه دشترورا عراقي راگهاند قد بفتشونين بتشتين داعش را لپاريزگاه كركوكا عراقي لشكرك هات كشتن دزگاه اشکره کرکو لشکره بناوی حسن خدیر زغیر دماکو ارکی اولهیه دی چارچوویا اپراسیون شوپاندنا برماهین چتیان دا پیک دا آنی هات کشتن. و یک جمجارن گدهو لجوینا نهان انجمنا وزیران عراقی هاتبو نقاش کرن دوسیایا گندلیه بو. ایروژی جبوری گریا لبرقا چاقچیه $226,000 لبالا فرگها کرکوکی هاتن دست سر کرن. شروفکارجی دپرسن که گلو کسین گو ناوی وان دلیسته گندلان دهنه و به تمامی ورن گرتن یا نه. دی چارچوویا ریگریا لبرگندلی و قاچاقچیه دسته گمرکی عراقی هولدانا قاچاقشتیا $226,000 لناوندا گمرکی بالا فرگها کرکوکی آستن کر. او پره دما کنترول کرنه ده بریویه که را هاتن گرتن. جبرکو رینماین بانکا ناوندی عراقی بن پیکرنه. دسته دیار کر کوان درباره بویره ده دوسیا وکرنه. و اپراسیونین دسته سرکرنه جبو پاراستنا آبوری عراقی جی بردوامن. درباره همان مجارا پاراستنا آبوریه دجی سرک وزیر نوی عراقی علی فالح زیدی دماهات ارگدار کرن اپراسیونک لدیجی گندلیه دست بیکر.
Di çarçoveya hewildanên hikûmetê ji bo rûbrûbûna gendeliyê de di civîna Encûmena Wezîran anihan de dosya gendeliyê jî hatin xandin. Di wê civînê de biryar hat dayîn ku di 6 rojî de karê komîteya erkdarkirî ji bo têkoşîna li dijî gendeliyê pêk bê. Her wiha hate tekeskirin ku di vê dozên kevin li gel dadgehên pispor werin şopandin. Şopandina komkirina pereyên ku bi biryarên dadgehê ji bo wezaretan û saziyên hikûmî hatine birîn. 28 Hezêranê hêzên ewlehiyê yên Iraqê bi piştgiriya tîmên antîterorê li herêma Kesk û herêmên derdora wê yên li navenda Bexdayê li dijî gendeliyê operasyoneke berfireh pêk anîn. Di operasyonê de parlamenter, bazirgan û berpirsên bilind ên hikûmetê jî di nav de 47 kes hatin binçavkirin. Di duê tîrmehê, şêwirmendê yasayî Serokwezîrê Iraqê Munîr Heddad derbarê gendeliyê de ragihand bû ku piştî sala 2023 li Iraqê 2 trilyon dolar zêdetir serwet û samanê gel hatiye talankirin. Munîr Heddad tekeskir ku dadgehkirina berpirsên gendelkar dê bi awayekî eşkere û zindî ji bo raya giştî re bên weşandin. Heta niha jî dosyayên berpirsên gendel nehatine parvekirin. Li gor agahiyan di nav lîsteya gendelkaran de derdora 100 nav hene û niha jî nîvê wan kesan serbestin û ji karê xwe jî nehatine derxistin. Şîrovekar û lêkolînerên rewşê dişopînin jî pirsa ku gelo wê ev dosya serkeftî bêyî li hevzîvrandin bi ser bikeve yan jî wê were ji bîrkirin û spartin ji bo dîrokê. Di imcareke din de Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş li bajarê Şirnexa Bakurê Kurdistanê devlî bernameya bîranîna Hezretî Nuh bû. Numan Kurtulmuş li wir behsa pêvajoyê kir û got ku di demsala havînê de wê qanûn derkevin û çek werin danîn. Numan Kurtulmuş balkişand ser xebata komisyona ji bo pêvajoyê li meclisê hatibû avakirin û wiha got. Êdî ev çiyayên aştî û biratiyê ne wê dayîkên me rondikan nebarînin. Ji bo ev mijar were çareserkirin, salaborî li meclisê komisyonek hat avakirin û xebatek baş hat kirin. Di encama xebata me de raporek hat amadekirin. Demsala havînê xelas nebûye. Li gor rapora hatiye amadekirin wê qanûn werin amadekirin. Her wiha wê li gor çekdanînê ev gav werin avêtin. Komxebata aboriya demokratîk û xwarêxistinekirina aboriyê goşaliyê DBP ve li Amedê têl darxistin, di roja duyem de bi encamnameyekê bidawî bû. Yine belediyenin misyonu sosyal yardım mı, komünal ekonomi için? Hevşeredarê bajarê mezin Êwanê Abdullah Zeydan ku qeyûm li şûna wî hatiye erkdarkirin, hevşeredara Êlihê Gülistan Sönük a qeyûm li şûna wê hatiye erkdarkirin, endam û rêveberên partiyên siyasî, nûnerên saziyên sivîl û gelek kes tevlî bernameyê bûn. Di roja duyem a Komxebatê de forum hatin nidarxistin. Hevşeredarê Wanê Abdullah Zeydan di rûniştina yekem a forumê de axivî. İşte halka bu örgütlenme fırsatlarını nasıl yaratabiliriz? Burada arkadaşların önerileri önemlidir. Zeydan diyar kir ku 7 salin polîtikayên asimilasyonê qirkirina çandî û aborî li ser Kurdan tên birêvebirin û bi taybetî di 10 salên dawî de bi plana têkbirinê û polîtikayên qeyûman zextên giran li ser sazî û torên hevgirtinê hatine kirin. Her wiha Gülistan Sönük jî balkişan serxizaniya ku îro gel dikişîne û got ku ew îro di xaleke wiha dene ku rûbrûyî xizaniyeke pir giran bûne. Gerçekten birçok belediyede evet proje komisyonları var ama biz buradan da güçlü önerilerle bütün belediyelerimize de çünkü bu çalıştayın Sönük her wiha balkişan ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk û got ew dixwazin bi vê pêvajoyê aboriya gel jî nîqaş bikin. Piştî nîqaşên berfireh ên du rojan Komxebat bi encamnameyekê bidawî bû. Rojava pratiğinin de gösterdiği gibi işsizlik, yoksulluk, sömürü ve talan... Di encamnameyê de hate gotin ku bêkarî, xizanî û ketxwarî neqeder e. Ji bo aboriya komînal merc guncavin tenê gavên şêmber lazim e. Dîsa hate gotin ku wê planeke lezgîn were amadekirin, pişt re ji raya giştî re bê aşkere kirin. İşsizliği, yoksulluğu, sömürü ve talanı ortadan kaldıracağız.
نظامتین کبایش باوی روژین کبایش خوندکارا زانینگهی که پشتی وندابونا وی لوانی جنازه وی یه بیجان هاتبو دیتن لی گرتیگه ها ادیر نایب صلاح الدین دمرتاش را هفدیتن کر. کبایش دیار کر که دمرتاش گوتیه که اوی هر تشتی بکن دا که لی پرسین پیش و بچه. روژین کبایشا 21 سالی ده مال زانینگه ها یوزنجویلی یا وانه دخوند 27 ایلونا سالا 2024 ده هاتووندا کرن. جنازه یوی ده 15 جوتمها 2024 ده لبراوا گولا هاتو دیتن. جروجا روژین کبایش هات وندا کرن و وروه. باوی روژین نظامتین کبایش به وستان لمافی کچا خودگره و ایروژی به آرمانجه لگرتیگه به صلاح الدین دمرتاش را هفدیتن پیک آنی. پشتی هفدیتنه باوی روژین کبایش نظامتین کبایش دیار کرگو دمرتاش دست نشان کریه او مالباتا کبایش رگه و جه مالباتی را گوتیه ده پاریزگرین ویجی بدوز و مالباتی را علاقه دار ببن. جنک جهاتی لباجار سلیمانیه یه باشور کردستانه به فکرنا خوارنگه که حول ده در فتاکار جبو چند جنیندن جیب آفرینه و دبیجکو او بکار خواه پردل خوشه و افکار آرامیه ددوان. نوچکانا ما بهار عبدالکریم ددما کار کرنا وان جنان در راپورک آماده کریه ام به هفرالی تماشا بکن. خوارنگهکه کو افجارا یکمه همو کارمندین وی جنن کارتی ددکن و لناوا بازاری بریوه دبن. روپاک خودی خوارنگهیه و تاوی هر دو کچین خواه و بوکا خواه اف در آوا کریه و در فتا کارش بو چند جنین دنشی آفراندیه. خۆم سەرپەرشتیارم و هی خۆمە و لەگەڵ خێزانەکەمە خێزانەکەم پێگاتوە لە دوو کچ و بووکەکەم هاوکارمن لەگەڵ چەند کارمەندێکی دیکەشە زۆر دڵخۆشم لەبەرەوەی کە من یەکەم شت خێزانەکەی خۆم کۆ کردووەتەوانێ لەبەرەوەی کە خوێندنیان تەواو کردووە کچەکانم هەندێکیان بووکەکەم خوێندنی تەواو کردووە قانونی تەواو کردو کچەکەم مهندیسە بەڵام خۆ دەزانی لە ئێستا هەلی کار نییە دانا مزرێن بۆیە کە ئەمە وەکو هەلی کارێکیش و هەموو خێزانێکیش توانی ومانێمە خزمەت بم میلەتی خۆمان بکەین. او دبیجه کو او سری سبهی پرزوتین سرکار خوارنان آماده دکن و جهین جهیرن مشتریین وان این تایبت هنه و جبو خوارنه تین جموان ام ایشوم لەگەڵ دایکما هاوکارم سەرپەرشتی و ئیشی کاشێریەکەی بۆ ئەەکەم حساباتم بۆ من شانازیتر بوو لەگەڵ دایکما ئیش بکەم و هاوکاری بم سەرسوچێکی لەگەڵا بکرم لەوە پێم باشترە وەک لەوەی چاوەڕێ دەستی حکومەت بکەم و چاوەڕێی دامەزراندن بکەم لێیان یەک ژکەچینوی ژمەرە قاڵاوەیەکی کرد کو ئەو پڕ کێفخۆشە گۆ لەگەڵ دیا خۆ کار دکە و ئالیکارییا وێ دکە هەرچەندی گۆ خوێندنا خۆ قەداندیە ژی لێ نەهاتیە دامەزراندن. دناوا وی خوارنگهی ده همو جنان ارکین گران گرتنه سر ملی خواه و کار دکن. هروها خلقکی زیده دستخوشی لواند که. مینا کو شانیار که چا بچوک آخودی وی خوارنگهی دبیجه کو امشانازی بخودکن. عالم کلم شونا ایشکم به تایبەتی دەستخۆشێکی زۆریشمان لێکرێ هەم لە هاوڕەکانمەوە هەم لە خێزانەکەمەوە بە تایبەتی خۆم ئەم ئیشم نازانیم تەمەنێکی بچووکمە بوو هاتمە ئێرە بە پشتمان بە کەس نەبەست کە ئێرەمان کردەوە هەر دایکم بوو ئاین دایکم پاڵپشتێکی زۆری کردین کە لەم ئیشە خۆم بچووکم نەمەزین دایکم بوو. خون و خیالی هر یک جوان جنان اوه کو آبوریا خویا خو سر پیش بخن مزن بکن و بکن چافکانیا دابین کرن آجیانا خو هر و ها به پیش روژی ده کاربن هجماره کدن آجنان جی لجم خو بدن کار کرن. دولت ایران جی جنازه پیشمرگیان را دستی مالبات وان ناکه. هزین اولهیه ایرانش مالبات پیشمرگیان را دویجن گودوی تو که سردانا وان نکه و تو مراسم جی جبو پیشمرگیان نیل دار خستن. دوی تیرمه ده پارتیا دموکراتا کردستان ایران اشکره کر گوشش پیشمرگیان وید شرکیلت جی هزین دولت ایران ده جیانا خوش دستانه. لگوری آجانسا نوچه انفراطی
مالباتین هر شش پیشمرگین پارتیا دموکراتا کردستان ایرانی جالی سازیا استخبارات باجیر و هاتنه و خوندن. لگل بیریزی کرنا لهمبری مالباتان بداری زوری و گفخارنه تلفونین خوارا دستی هیزین اولهیه کرن داگو دوان دوینین علی خامنه‌ای بلاو بکن. هروها لسر حسابین دورين ديجيتال إن أندامين مالباتان دس ببلافكرنا ويني علي خامنه‌ای وينين أندامين سازين أو لهيه كرن حتى نهاجي تليفون مالباتان دستي هيزين أو لهيه دنا. کرملین را گهاند که سروک روسیای ولادیمیر پوتین به همپیشه خوی امریکی دونالد ترامپ را برای تلفن آخوی. ده پیوندی ده هر دو سروکان بریا لوتکه ناتوی یاگو بریار لانقره پیکوره لسر روشا اوکراینای و هجمار که مجارین ناو نتوی آخوی. سروک روسیای ولادیمیر پوتین به هوالبندی خوی امریکی دونالد ترامپ را بریا تلفن آخوی. ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روشا اوکراینای و هجمارکی جمجاری ناو نتوی نرخاندن. ده همان دمیدل لسر ناکوکیا ایرانی و دانستاندن سیالی اندنابرا موسکو، واشنطن و کیفیدک و آرمان جوان چاره سرگرنا ناکوکیا اوکراینای بون سکنین. جیگر سروک روسیایی کاروبارین درفه یوری اوشاکوف گفت که آخافتنا تلفن ساعت کو 25 دقیقه اندام کرو هانی زمان. هر دو سروکان لسر روشا اوکراینایی نقاش کرن و گهان ریکفتنه که بجداربونا سروک امریکای دونالد ترامپ ده لوتکه ناتوی یا لترکیه ده 7 و 8 مجداری ده هاد گوتو بیش کرن. هروها اوشاکوف دست نشان کرد که دیالوگا دنابرا هر دو سروکان ده وکری و آواکر بو. هر دو سروکان آمدابونا خوش بو بردامیا تکلین بریکو پیکانین زمان. هروها گرنگیا تکلین دیروکی دنابرا هر دو ولاتان ده تقص کرن. لسر اولهی آنابنه توی و چک نوکلری جی ترامپ و پوتین دیار کرن که روسیا و امریکا وکی دو هیز نوکلریین حری مزنین جهانی نه بر پرسیاری کی تایبت هیا کو اولهی و آرامیا جهانی مسوگر بکن. لفدرین و چین مین شفیشی بداوید بن هر شاد و بختاور.